Haga jing lekai ODI hapadeng ke Sri Lanka Persia ke New Zealand. Haga nege jing lekai ke Sri Lanka agal kurgan amjob. Haga bagalala bat pelim ya ke New Zealand da sau pusan runs leng baga DLS method. Bad haga nege jing lekai Fernando bat Mendes kilala ban Kamai ya ke Spah runs. Haga jing lekai G20 hapadeng ke South Africa Persia ke India. Haga nege jing lekai ke India agal kurgan amjob. Hadin bagalala aban pelim ya ke South Africa da cutway runs. Badaha ke jing lekai Tilak Varma ulala aban Kamai ya ke Spah runs. Baleng bang ke jing job ke India ke tam ya ke series da ar la kawai. Haga jing lekai ya ke rung Africa Cup of Nation hapadeng ke Namibia Persia ke Cameroon. Haga ke jing lekai baro arteli ke kenhun ke khai klemla aban pen khijar Haduh bukut ke jing lekai. Haga jing lekai Women Champion League hapadeng ke Celtic Persia ke Chelsea. Haba pai syagane ke cing lekai ki thei lekai chung ke Chelsea kela khor ke nam job hadin bagilala ban pelim ya ki thei lekai chung ke Celtic da. Haga jing lekai hapadeng ke Roma Persia ke Lyon. Haga ne ke cing lekai ke Lyon kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Roma da Lailanon. Haga wei par ke cing lekai Champion League hapadeng ke Real Madrid Persia ke 20. Haba pai syagane ke cing lekai ke Real Madrid kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim kuput ya ke 20 Haduh nyau lanon. Badaha ke cing lekai ke Mendes kalayo ban Thep argol nag benta ke Real Madrid kata haga minit ke bakhan riu badaha ke minit ke ban riu pheulai.